ni match yari y'ingenzi kuri twebwe. Nubwo utakinnye bagenzi bawe babyitwe neza basubira ibitego gusa rwa rugamba rukomeye byari bigoye kubera ko ni amakipe menshi yakinaga ariko mwaje kwitwara neza gutwara igikombe. Tubwire urugendo rwose muri uyu mwaka muri mwebwe muri EPR byemeze bite? Icyo nakubwira nuko ishampiyona yari ikomeye, hari harimo ibigeragezo byinshi cyane, ariko hamwe n'Imana twarapushinze kugira ngo tugere ku ntego yacu. Imana rero iradufasha tugenda tubigeraho pole pole. Hanyuma tugiye ku mvune yawe, ntabwo wakinnye ngo kugenda tumbagira, abaganga bakubwiye ngo iki? Abaganga ku kibazo cy'imvune nagize ikibazo kuri match ya Etense, ikibazo cya cheville, rero bari kumvura. Ntabwo nari namenye igihe nanjye nzagarukira. Abaganga nibo bagiye kumba hafi kugira ngo ndebe yene indi mikino izaza n'abamara. Umukino ukurikiraho ni finali y'igikombe. Icyo nabwira abakunzi ba EPR, finali ntabwo habamo aremeretu, ni match imwe hakavamo ujyana igikombe. So rero icyo nabasaba bazaze batube hafi, badusapotinga, badutere ingabo mu bitugu, natwe nk'abakinnyi na staff n'abafana n'ubuyobozi twese. Umutima n'umwe umunsi wo kuwa gatatu kugira ngo tube ko twajyana igikombe. Ariko ni mugabo pro bro, njye ntabwo mbizi, njyewe ikimbeshe hano ni ugukina nkajyana igikombe. So rero ibindi byo bavuga ntabwo mbizi. Ure kuwa gatandatu tubivuganeho neza.